Nzuki na undu tona kuongela lato nikanoka kwatanga ilo vyambeange ndini wa wemi waku na ini muthanyani wa mwondi twitha tuyenda kutaimi nikana makailia ni mayo ondu mwena kwikithia kana ni twakwata liula wa ili tena wakuyana vandi itu ya Kenya na muno kambani witu nola wikumbela wa ni mbua nini tukaunenga mautwika makonetie undu tona kuimana kwikithia kana ni waendea na kuketha na indi muthanyani wa mwondi tunamwemi kuma ba masaku ulawithi twayikonia na wemi wa Nzuki twenda umana wemi wake ambisi ata na wende ya tatani mathina meba witha komanite na mo weongela ala twata ukiula waketha kana sindu ile ingi ukwata kuma wemi o na atho wasangasiata sindu isu waseuvya na wake nyeni tawa Robert Mutuku na indi mweni wituno mini ovika karibu sana utavye wa mukata na wati hata bala uma. Asante mwethu kesia ni asiana mukanesa na bala nauma nati ya baseo anduma mukanesa kwa masietwa neta Julius Mathaka Mutuku numete kampuni mweta Sanchez Beekeepers and Equipment musi numeta ba abandu beta wayombane mutitone ngalane ward Machakos sub-county, Machakos county, mwemi wa Nzuki. Karibu sana. Na hindi kwa twambilo ba ukwa Sanchez. Yozi sito ya Sanchez ya umieba. Okay, nekolwe so nesia Sanchez nesitwa yakwa kuma nemo nini ne nickname na website ya nesitwa nipata nayo. Na ondo to naitwa sitwa nickname yito miata nini yako. Na yito miata ta kampuni yakwa. Sawa, karibu sana. Na hindi tuenda utabie yo wambile ba nicha ukila chatumie wenda kulikandeni wa wemio wa Nzuki. Ne asia ine someta maundu ma agriculture muno na mostly maundu ma livestock. Ne asia wampene na mbe na yo mwethia wa ngoko oila sia kienyeji na ile improved. Weza ethia wemio su na challenge na umana wemio su Oza na hivyo niyo ila siya huwa siya family. One na ita siya in large scale. Pwede ono na kukoma na tano ngili tatu ngili na kwa ambata niyo kulingana na size yazi. Na umagu weze na challenge. Na waka wemi ni ngombe siya ya ila siya grand. Ngombe na ikunyo o liter 20 to 30. Na weze ya nondo wapaku ito kamba. Ondo bailie. Kilometer. Kiove vanini ngombe sia konondo wa leu sana tena wa leu na no sienda waki wikinge whether abe on challenge na nae kanana sio no kana andikana na wemi wa Nzuki na nethe ane huo wemi loto na utetedia bao kamba tondo Nzuki te awasieka nesa kondo kola kobio ona kwethe ne komo na kwenda koina mbua pemitela umasia mala ebinda ya kwembua na kotembua na Nzuki ndina challenge kinge tondo ndo ya leu na ndo ya ndawa kega no kego no manthi okiuka sike kega ba yose bakube na okwambia kwa ili hata waambia ngi hata kwambia kwa ni asia pe office omwe umeta katika institution tumeta nini organization tumeta Biovision African Trust olani office omwe kwa Machakos county twethana katika ward itwa Mutitono weta Anthony Musili Musili pe muthoma wanda mbele ye okwakwa okitwa lilia obo wa ngombe cia cia ya na wethe ya aminonde tembelea ama ngombe ndo siende ba swale ithwane mumaetia nokete na mweta nkobicha wine sikoke penzo ke iligeta bandu mutongine wendo iyo sio wana ibevye tondo ikezo ya ngombe ciakwa ande aye tisioke twasioka Anthony ni wambe Nzuki isu tondo baumbene no ni someta maundu mambo ta carpenter ambe sa obyo mwatu wa box no yeke chao Nzuki isu ni sikwe kale esiolika na sa obya bandu ba sa obyo mwatu omwe na sa obisia ele na naenda neke ya ila Nzuki bo na neke ya motongi na yuwa bote na mwatu mota na kena na yuwa bote ela na siokia woni osu na ethia nesiwo miyo mwatu nesia sioka motongi ana kola na jango na bi etina chumwa ile na siokia inge no kanethe ya ila miatu ile na sogiri ya bo na yo nelikile na ile sio motongi ne sio bo uwe na kalile ende tina wa o meitelo ina ndiye na ndinethe no siende na neta mundu umwe
mutumia umwe ta Joshua Ndome twenda tatethia ni cia tatwa itakwatie kilo kenda na sie kenda kimwe na atumia kwa family na mutumia sina munenga kemwe tatigwa na Mwanza hii Mwanza inaite kwa shilingi 800 na naona pesa cialika naona kweli na baadhi Jiri na uya leu dina hoya ndawa ndinandikia muthukomi ndura itwa ikanywe naona baadhi kino na naona kweli ngalika project ino no ya wemi once okay ndina challenge kwenta no ya ng'ombe aende nandika bana nambia kwa unzuke cia kuciambe nicio ciethietie isi ciethietie na itina wakwitha wambiicie na woka wamba ichango na weso cioka pengine wakwata any training kana maubundu cio ma wemi uzu wanzuke ondo nacia katika na mina primary school ina ndi school mwe yetawa Ngelane Agricultural High School eba twasoma muno maundu ma agriculture crops na livestock lakini weza hivi ya muno nikuendia ndegwe maundu chao ma livestock ona ne music ya crops no nema na wethi yaende yuna uma ina bio practice klato ekiale tauma bu inisome to colleges kadhaa katika maundu ma livestock inaenda tele nana beekeeping institute ngaenda Baraka kaenda bekambu ningeta African beekeepers okay vya sindusia maundu manzoke ina manana nasio na kumevinda yu wambisia kwao yu kwa tutabie ubikite ba pengine wina miato ya nata kwao yu kumevinda yu ni asia inende nesa na kwao yu na miato ya na yemwe na 15 ila modern Langston ya na yemwe na 15 na 15 we miato hizo ni mingi na ndiye sika na pewe miongo wikona na sana uo kana we walikile wemini wanzuki we uoka na waluma babo pewe miongo ne kona na sana uo wemi wa matunda na olula mondani wa kawaida ni ansia ishirika yomo na sera wamba yo vision madili ya na organic farming ola wemi utewa utumia ndawa kana chemicals na ishirika yuni inaolikana alikana nayo ogwezela upe mwesili wesa hithi anzoke pia wese wako na mala ila yitu mutwala ukaketha imwombe kana avocado wako na ndawa penda ila itwa na wa pollinators na anzoke ni katika ichangia katika pollination 80% the biggest pollinator katika insects yote kwa wesa hithi aunde ene pio no na anzoke naenda wa mwatu nigethi ikwete na yuna andikana na shirika yu indi mambu ndesia ondo itwa na iso ya ndawa ila itwa na to meito anzoke na kana weza anzoke cia kwa isiende na ino ni change kinene muno tondo bipa kwa Ngelane ne mete avocado muno avocado ito no na isia avocado quality nene no sina anzoke sio pollinate yetu ona ndo maana yo ma export ma cia avocado na nenzi yo muno na yo tiende na uthuthia imweza ithia mayo tumia ndawa iso ite organic sipo wanzoke kwa u kwa ndo ankolia ene mete matunda ngai ma avocado ngai ma apples ngai ma nini maembe na matunda ngi kubathukana ona ibia na plants nisikuike maana isikanesa na malasu metha mema sio muno kwanzoke na no ne mete ngina maiyo ende ila ngetu ilombo ka sukuma cabbage banana no yethi andio tomea chemicals ila itona kana fertilizer lotana kulika muthangani kwa une kwasia whether wina nzuke bakubi ni kutethea cio na mimea lengi ubandite mondane kwaku ne tethea cio whether nzuke cia tethea katika pollination na sio mene tunda na ne atethea nzuke kwata pollen na nectar whether ni wakwata wake na wakwata matunda na wakwata mboga Sanchez miato ya na mwene 15 ni muthemba wiba na pengine ni tini mithemba yana ta ya miato na wewithia wanajiba asia miato ila commonly modern tina Langston na tina Kenya Toba Hive na mostly ni tomea Langston beehive ni la box ile sia kuileanilia mwatosu ni flipa osu no kwetha osu ina challenge muno kwe Kenya Toba Hive Kenya Toba Hive no la mwasa wetha autesiwa na lo akunu wangu neko wetha akunu ichamba siale wakati huo ketha waba ngaliko yoke ote expert kwini no akela ko ngaliko no ya okay no yoko twela ingo yethi ababe na basiana kana benginda kwa
yosu yenda mundu expert nya no ne ketho kethe Queen ndakela ba lakini mwemi ongeo wa kutasometa maundu manzuke no kunikio Queen ba lakini no ile ya box Langston ya kuilianilia tondu akunwa nkunu kwelo ndo nakunwa ba andi be nini be katika bruda wese ba ani tu akizungila jausi ya Queen kwa Queen ndai sambata na mwandu sunde lawe na challenge na production ya huo wonenga kelo 15 itina wa 300 lakini na huo wa nini Kenya toba hai huo mwasa wonenga kelo 20 itina 600 no wana tofauti no tukita tuika masabu asu myatu yana yemwe 15 na kilo 15 na tika masabu asu tone ndini wa 300 utono kwata mbesa sianata kuma kwa uemio tutambite obikabau kwa tuelesie ila walikile ndini wa uemio wansoke pengine mathina meba wako manie namo na wekiata nikana umano namo nikana mundu webayo nake ukwenda kwambia withie hakomana mathina mailiosu tasumaku ni wamana tona ikana hata namo ne asia ila nambe uemio su wansoke pe mathina la kwa manie namo kana challenges ne asia challenge ambe ba no metankelane kwito ba yime yonda menene yonda yime nini wethi no ba within masako wethi no kana within Machakos County yonda time nene wethi ola ina yonda menene no na eka ina itatu mostly mena eka omwe kana eka ile na bala weke ya miato yaku wethi ayukera weke baba no bakanite noyo na akita bau kana ni wabete indo siake sia nzuke ine siekata nisiko ya indo siakwa nisiko nzumbu anaenda mondani nzuke hizo yethi apena challenge ona be anini atoyemo mabikia kwenda kubanda wanthoko kana nzuke isu siekata siekeuka kwa mabanda wisu isu sioka malani mondani kwa isi akwa kwethie mondosu na naende maimina kwa hiyo ni challenge kemwe na kwa manie nacho na challenge pala be challenge ngina kugetha bena solution etu amania yu flight yanzoke ondo wa kilie nini pala weketa miatu aku no wiye na pati ya mita ile otolu kana mita 3 kwe no wakilia flight yanzoke isike sala ko yolo Tesla miondane kwa yesala miondane na keunenge itenda na osomeria aemi challenge kila kenge na theiwa nacho ebinda indi ambia na yang na yona miaka 30 kendo na whether pela ela nini disini to no meta meet ela ila siethio sia miado ya wanatumia masi ya yuwe zaidi atumia alame katika village na ibeti lango ke mwana kiacha ambia kwethia nzoke hata nzoke yetha gwane chao ni mwana kana ni ibeti yala kwethia na atumia lako mana koma lakini no kana ma challenge mwana na me yutita tene ndene nzoke sia yetha gwata ota nini ta hobby ukezelia sia mosi lakini aseme kama kwato no yetha atena kethio kebo lakini silo hizi lasi alile etwasie wemiota oyine wemi ta wemiolonge wa ngoko wa ng'ombe wa chao livestock nzoke mwemwe ba yawe thukese bai mondo no mwaile kosia oyethia nzoke tondo waende katika ministry ya livestock onoko wa nzoke ni part of the livestock bora wati ya benshi asilasi ketata siailete nzoke ikayando na wika hata kuikithia kana ila wangala myatu nondo ni sindwambia nesu yana yemone 15 wambi yo na izuwa wetele na kuthi wika hata kuikithia kana nzuki ni sioka mwatu ni ula wangala na ingi wika hata kuikithia kana nzuki sia kwisi yende nesa ni sia ko kwatondu wa weta sieka hivi kendo chambe ila wena myatu ya kutazi kadha no 5 kana 3 colonies kana nzuki laki utakilaki ba andene chela kena yao dinseo na wike siana ne asia mwatu omola wana ki utachanzo ke kedane mwatu omwe approximately le wetha na nzoke 65000 base 65000 otale mwe ile 3 mwatu omwe na watalo whether ya Queen no omwe drone si 100 in numbers kumaanisha hivi tukangili omwe no maana mwanza 3 wana kwamba hii ingisio onde ne workers national ila pe Queen ni wasiana drone sisi wa mate na Queen na nakwa hivi tukangili omwe hii ingezi ati 1000 sionde ne workers ni sasa basi okay ne mwa thokomi na kila athokomi da ama ne duties kulikana na enje pela ba uso byo kendene production wa kendene pela ma kusobe ya Queen pela maenda kutaba tego pela ma kwenda kwa manda nectar na pollen
na pela guards security guards ela we the asie ba muomone fa ila sie da muomone entry ya mwatu kwa wizu iwe yonge iko nawo ni security adui okay na yale ndo manda nectar na pollen yoka tijo sawa basi okay the yange katika ba muomone kenda nectar zuke ida na ebu special ya ukuwa nectar ya bikaba muomone yoka ikatapi kiyenge ikachio ikatanyuka nikana yole chao moisture content kiwukila kiwo yange katanyuka ikatape kiyange soke ya katano nenda kwikia baya ewane na yake iko ne yanamba okyo yekara wethi ona wa kuma ne uyeteka kwa uzuke nikasamka nile nikakona lakini kana akili nondo lazima mwingi nikadai songea koli wako soke hivi queen yoyo amina fertilizewa kana ela meka mating na mating ndiye kika katika mwatu ndene fe drones tazia nomen drones zoke zunde koma ndingwa mwa ndiendo manda nectar kana pollen na ndo utakewo na ndikata we wayo no umwe komate na chao na queen kwa uya mwa kwa drones sieka kwa tika yoloke yake tutu na hiyo kiolonge kwa kawaida na yuma sionde ithi katika baadhi 7 bandu tebeta drone mating zone sia bwato su ikauma sio yo ikauma na sionde ukona yo ba ndo ona drone mutume ya kusafiri ukona yo kisebene yeko yo baya yuko ukenda kuinyule mwato ne evangelist au mwa under tight security ndo na president I escort yetu ni la security aitwa ba drone mating zone bikaba uwa maitiana nzuke kolingana nondo kwenda either no ikomi either ne trend either ne yana mina ko yani aya newa yukilo kuwa ba mina maintenance drones akuwa ispams na itongwa katika chamber chake nini yake na mwe wake aitongwa haya katika chamber chake the queen chamber yu hapa alikapu kila ben drones ye umeta mwato nosu sie baya iyetekala ko maintenance nake todo sie sio ninya na tondo sia mama ipa asienda anda uko manana makuma mwato nionge kuma mwato nionge nikana maika yake hata maika asiane azu amaiti ana sumeta mwato nionge na tondo bao ni wamino amaiti yewa na iya ila si drone ila si umeta mwato no kwine umie wewe si asio ba ina uyonge na tondo ina uyonge workers mayimetekelia meka leba oine mananya wono amaiti yewe na isio ka mwato no sienda aba ile pwela abantu motene ote yaba nikiwa one kuamuka tondo bayinzo kelika mwato ngende enda ilikale mwato nonge nondo mondo ndo bande nuka kwako isi umabaya ndezi yoka mwato noyo na ndezi yoka mwato nonge yebwela abantu yae mo kwela yaba nikiwa one kete lo kwino ngeke ata okay haya mapoka ende yeikwa tondo yasioka ikeke ngeka zika mwato no babe kwino meitiwe yekakwa wane chao ni security tono ndina we ndio mamondo lesa obyoke ndekata iwawa yuko okwini amino fertilizewa kabaya katika mwato yu wakati ula wambepo to timu simu wambepo kana wambua newo brooding system iteki ya place kana kosiana yukwini nsukila siba mwato ne katika queen chamber inyusa sieda tondo yumaloka ona miala molilia yu alamya na miato walilia noenda miato nisimo nokona tabatena nsukita siendie tondo yuma lo kwena mbapo yusi da ba sienda na ikia pa katika ka bruda siki ya mutia yuko siamba onyoke la wepo tondo yuma lo ka ne wasio na ende ba e wa rondo ya tiwa dei queen enda katika kila kalima kila cell zima ya kila ewa aikete tumbe kwa mudana uwezo wake ya matumbe ngilile yuko uweke ya kwa mudana matumbe ngilile no yake ya matumbe azikwa bena mwanza nanzuke isu yoka yali jasionde isi amina kwalechwa lesio suma ila nini ila yang busy ila ifeiwe na kuinyola mukoto wabo nizo sietila ikaenda ikalika mwato ningi wachao olote nanzuke isi iwe nisio suma ila isi iwe nisio suma na ikwa kwinyoso tondo baali mwato wese sialechwa na mwato ne usiye mono na baade be nini iyanea yuko uwa masia iwe mewa etilai umai mwende mukamanda chao mukamande
makao men isu yetu meta swarming tondo andu kaingi ni ma confuse ya swarming na migration na absconding. Swarming ne bala kwetila ito ya ni sietila migration ne bala idama no ndwa mathina mere wa pae bere wa ina malawa ina kego esi migrate no na mo migrate ya absconding na ni la siuma no ndwa pesi ndo si masumbwa wo mwatoni pena beetles pena waxmond pena ndoti pena nkuku ukethia ne sietila yuko isuke isi ya lathi aina mwatoni oya siuma na kwinyola chao kwinyola muko na sia umana kwinyola muko aitwekane wauma o kwinyo wevo alekasia matumbe atatu na mayambe yote wana covid wana nini product motemeta loyo jelly sei tatu lokale to wambe no wate uteka the new virgin queen na mina kwale chuo ange mate mana alikatatu meka kuwa wa na ke kwinyo wevo muko ona ile nekwe kuna duka isa umwe chimazi ndo ikombe ya bute kana mutene bando na hivyo likamwato nyonge na in case o queen yakakua pa akakua in case queen akakua pa katika bruda bedha pe nini mawawa mena matumbe na mena matumbe maenda workers ikama na queen wachao ndebo no kuyeto no kwato injeli kana kawa no bine wakati lo kwa vesti kana kawa akakua yuko maenda makaso workers makasa kwa matumbe atatu makambi wa vidi wanachao na loyo jeliso makeana mea na yuende ya leka ile kwa leka ya mbe meke aitatu izethia maikosa ile kwa leka ya mbe no ko tuka the new virgin queen na angele mayekata mayuawa na queen na take over na yuta expert takwa nyo ndiye te lanzo kisia kwa sieke kwetila tondo kwetila ba aski momo atonde no isiti lena iya mwandika mwatoni yakwewa na hivi kwa moto hivi likakonge iko unye neka atiketa atiketa colon division no na mwatoni weta ina wena health nzio ni strong neka colon division nganya inzoke mwatoni ungatila nusu ngatia nusu na ilenge nusu ingedie kia mwatoni olawa wewe inathi sienda kwa mondo na umana hata kana isu wa watwa siena queen yuta expert wa ilo mana siena queen kana ina queen na wa ilo tia chao yu pawa wa nini mwato wa tilela umpya nibo ile ke queen bo wewe isi wakaba baba isi wakaba na wewe kiaba ya koza kwa frame itano emwe na matumbe engeye na captive brood engeye no log yake tutu nongeye noke na sio the isuise itano yake ya mwatoni umpya na sio itena kendo izukua na ndo yuta nzoke yuta ile yake ya baya iwe yake ikuneke for 24 hours nendo after 24 hours ikunwa esiaso yaba ine tila sienda kwa mondonge ni watu yakana nzuke imwe ni thama no ndwa kwitha bena mathina bu mwatoni pengine ni mathina tameba na weta we muhimi wa ilite kwikana kwikata kwikithia kana mwatu waku ndunetha na mathina so kila kitu manzo ke idama mwatoni kendo chambe peka samuka ni tiketa ndoti kana nguku ila wana kali kama mwatoni ndoti yeko na kendo tiketa timu waka ndoti no yome zoke lakini zoke ndio mechando tondo ndoti yekanini kwa ndoti yoka ikaoma emwe kaoma ko gozu au ngela ko ngela ngemotoe na ikusia yekale yo wanzo keisu itilanya na yambi yako ya chao yetha yenda yoke no isendoti isiendete chao sukali ndio lasi na sukali kana kuisu yuko wika no si isu mwatoni yangu yetha wikete standine sio choma ba yakatekate ni wailo kutumia gilisi ukabaka gilisi na ndio isendea ndoti yoka kana nguku ndekata ndi kwambata ndio betoka bau kwa hiyo ni challenge kemwe tumanzo kesikata ithama kila kenge pe ile na musketa atisita ande no kaika balu cha mwato ikaya ekayoki usu na yago ndaro yana kana itumanzo ke yusikata ithi kwa una sio mwato zwe lo over tight okay there no waluma na sabio nde yo kana wabete binding wire nde yo kande kara ndi so balucha nde kana ngole kwa unde ya wethi ulo no ibalukilie nde ya balucha nde kana kuno iko uye suwa bana sa either na binding wire kana ko bona okay kere ndo beke au lock ya choma kila kengene peke ndo keta waxmond na kiuni kesumbo eteka ai maito mono ba okamba waxmond ne ke ino ketha chale ka gweke mbalutwa ketha ke gwake ino cha white okay sa e-coms na matumbe ala manzo ke ala manini
kwa na yeta wani chao isu yeta wani kwa harvesting method kuketha oke waku nae kuketha nae ata kuketha nae ni ila watiloki yaku umwe ni wetikia baya ni watia mawamwe pela methi yame na miatu akenye watila bandu bena matumbe moya yaba na mayambe yetela nini ela mbuka bayete siendo igwa spiders na yambe yakwa naende kemba lutoka ile kali matumbe pao naende wax mo visu isiawa isialika katika mwatoni yako cellos plate miatoni isu and then so ikadiwa kwa lasia ni chao kete hiyo kwa inspection weke ya miatu wako inspection ni important mono itina wakela mwayomwe ni wailo kunwa miatu wako kama na yende yata ndio tuzamudo ngeto ni intreta beetles toni ni tugangulu tuyo na to tuweza okay na to pe trap la weki yande ne ukato trap ukatunya tondo kuna ndawa uwaendo kako tokeki yoke yakundawa na vina imwe na siasia mwemi umo wa nzoki cost anaisie kuko nondo akwitha kwinzoka mbingi imwe nwenda au inspect mwatu wako ukethia wina nzoka anona yasia waile tobingu watu ngite umwo mwangaliko wewe ni kana ethia ni wa mana tizikana chuni challenge kithia wo kambo na uo kione yasia challenge ina kama ni nacho voi bando assistance yake mind meketa miatoko na etwa NTA take inspection whether ya mwato nzoke sia NTA na then ne ba umianzo kana ya inanda mono bakwe ya mita ile na bakube lembo me kwanza tano taikunwa TS yuko uno ilika wakati la watha wa mwatu wako miato lilia miato ote wane mondo expert wisobetwe entry balanzo ke sikolikela kamulo ngobela bela yaka nini weke ya mwa moyo monene mwatu suda nezo likanzoke nwethe abalikila nzoka palikanenze palikatsindo mbinge ona mangala na mwatu osu amino likatsindo isu ndolika nzoke na yo wa mino lika nzoke baigendo gengelika othoni lika noto na ile nzoka kela mwa we monene ya likandene na ya likandene bethe wata ne yo mangwa nzoke ya kwiya bundene palikombe ne yo mangwa nzoke ya kwiya bundene ukone kuyengayombia kindoka kera nzoke nanzia ye mwana iya kwiya butondo nzoke ndena uwezo wa kumalucha nzoke no kana ngala no kana mbiyeno pe ulate weta amopoa ela propolis kela kidhana kindu kibwa kio chombe ya sianda ikakune kanzoke Yesu kana mbe Yesu ikakune kweka kano nuwa kuneke wabundene na mobozo ndeza ko ana ndezo nyunga ikatho choke ndono zoke ndenda uwezo wakaera wa kumalucha kindu kiu kwa wakati la wakakweka inspection mwatu wako wa kunwa wethe yake ndo chombe wabu no mana beke ndo chakuye baba na chakune kwa moboa yuko uwa ndo chunya ta expert yende otie mwatu wako wathe oikoko lila sindu na sieta waximo asante ndi museise tuende na unena nisia yulua wimi wa nzuki nondo tuona kuangala lato tuna kesa nchezo ulani mwimi wa nzuki kuma angelani masaku edha wina ikulyo kana mawoni tunaengelele kuisila namba ya utumani mukuvili tatuka endai mwitano ambia na ndeto mutongo TV na ningu kunikila utumani waku tuiminukilia kilungito cha muka kiokoni cha umundi sanchezi tuenda umana yuto sioke baya ila miatoni yaku uketha malamea hata pengine kwa mwaka na utono kwata ukiwia hata kuma kwa kila mwatu ni asia mwatu mono na ise Langston ukonenga kelo 15 maximum kwa ile nchi ya Muslim from 10 to 15 lakini balabe na environment nsio ni vitokao na 15 ni asia itaba musiko wa galani environment ba unenzio nenzio ni kwa siata nenzio pena betembinge monopyo pena forest yebo matunda ne bande to kwa winge yuko ukwa kwa ni harvest ya yu ndo ame katika iwe tails na mua hills ame ko yemane kondo kutenya ukamono aswe harvest ya 3 times per year kwa udwaze kwetha kwina mala maingi nesa kwa mwaka sabale itatu lakini waenda kondo kola yuwetha kwendrai na kwekopyo mono ta parts mwezi yake tui na parts mwezi kama kuwene kana masako tayata masinga kwa mwaka wa harvest sabale ile yuko umyatwela kwa baba ngelani isu ni harvest ya 3 to 4 times waenda lenge na ko chance abe isu ni harvest ya kwa mwaka okele kana waenda mono katatu kitui kuno sabale ile
Asante. Sanchez na sisi naona woka no mwe wa umete kwako. Si umete kwako. Na usisi niona we mutheu na wile neza. Wikitha siata waku ni pure na we na quality la ilite. Kitu cha mbere wikiria ni pure ndukaongele kindu kingi waunya baya mwatu ni kwako. Mwatu waunya ukiakwa dieselazia machine ino nemwe neki yakwa drip bola ukaunya tondo kwa kuye ni organic pe machine la neki yali na kisungi gautulo labo no yunya chao bola uto process hiwa kwa tea processed nikana walia ba yolo ona tiendo igwa hata maboyo tea maboyo isune lactate live enzymes ukio wakwa without na oyotomia wailo tomia kisiko either cha plastic na cha mote yukwekethia yakwa ni pure ine meki yashua kana ni organic miundane kwa dina kuna chao dina kuna ndawa kindu chambe ndukakona ndawa cha kele harvesting method ila ku harvest mwatu wako tumia smoker pia ndo yuta kitwini wako da tumia kindu makita hao moyo ange makatumio kindu o cha ng'ombe kana chengoi ila atumia sindu isi na muke suno likana na wanungi yako wethi ane wana ngachao quality yuko welo atumia la smoker ya ile tokethia yako ndone kata ndona nanga smoker iki ya wachao smoker wale iki ya mula wambao lakini mula la utachao uteunya muke wonyunga no tumia wa musandoko kana wa baliti usuira ina muke kana no yo suwa mino smoker no akathanesa yako ndona nanga quality kwa huko ni kwekethia yako ni chao ni mutheu na endo yekia ukiola kuenda na usunga na elo paki mekeben ukenduka kwatangwe ndondo kwatanga wa mesieko nwambia kwetila ukethia we na leya asilika na itato usuni ukethetwe naye kana ongeletwe siendo ingi bia no mona no nie mayasia ayuke waku ilo endo umia baya ndini wa meta wa mawa mawa no wiki iko ukakwata mtu ya ndio zika nesu ni nziansi kana ni kuwa auke esu tinziansi yo ela weki yaku baya ndo mathauka siwacha no nda matila mawa ba mwatu ni maunya makekesya na maitha ucha nikana ume mawa moke yolo osu witha wa ila na ila live enzymes katika kwa sionda wasiwa na nutrients imwe ila si abata si okene bado wasiwa rondo ni waekata na waithepia ipa unless we there you can na machine ya obine ya na yaku ni mukamu meta kula kuthithu pe machine kete meta aniwoma niyo wiki yaku pa pau ukawomiwa na temperature zile ziendete na kwa muhimu nini lao tena nini utena machine teso na hata na watu melanda hapo boiler ukoze silie nene yake huo ya uka na yoza ende ukikuwa gwendone kiaba pau paesiliane ukawikia direct mwakini ukawikia direct mwakini kwese ende yakuende waka nwale kania na wasunga asante teni wa wemi once tukwata product sianata katika wemi once tenda products bakube tandatu mwanza ila itomeka mono na andu ainge mona wemi wanzo kitoke we ugoka kwanza ni wewe na pesa nini katika hii products sionde na nyene dhani ile itia muno kwanza products ila inge ekana kwe wobo lakini ile inge zisi nenga pesa kwa wingi kendo chambe ni wamba kwata wakwata isu ya product yambe witha we tofauti kulingana bala umete wailia kaleno ni tofauti noyo na kwa mbu ile ya we munyopyo ta nini ta message wa na kitumikira kichao yellowish kwa kala ya itengemea na bala umete na malala maheli yesu mailiata mostly wa koye man islands whether we nini we brown kana we black itoyo lakini waenda lowlands not on either we chao we brownish kana reddish koyo ni lowlands kwa hiyo suni tengemea na malala pia ndo mona mate wake makatewa we wa yellow
kana we wani ni wa brown makona aje okay waile kwenda we muyo kwa uko utengameana pala umete na malala meli yeso ukaile yutoyo one momo ukakunwa ndene momo tabia umete ba nini muhails kasewe na umetwe kwa daiba dithu bomba gwana kwetha nondo wandi ni climate chawa undoke indie na malala meli yeso na uite woke we momo toyo tukasikia ukiosua kune mwathoko kwanza ni musoyo muno bipema mawo mengi muno uita ela no regulate yani ni blood pressure ela ndakame yate yakana yambata wa kuno watilaka nini watanuka wachio nini pressure yako isiko kao normal ela ne yambata kana yate na ile tauto me awe momo huu kana wa momo no ni we momo umete tangolo ukatilawe ukatanuka ta sweet aya no si ama thina mango aya no boost ya immunity yako ke there is strong huko na kana lo ndeto zabale kondo yu wewenza mono kwa tiloka nini waya ne boost ya mwe energy ke there wena bina mwene kwako uno ke moseo na endo yenda auto liquid to onge oinda ke wone chao kepyo ukasio konomo ke na mutia ukasio konomo na pengine yukwa mondo taku witha osa onoke kuma kwa aimiangi yono sio kubulania ukiusukethia yetha nota wo umete kuya ciemani cia mua ukabulania no unge wa ngelani pengine no nge usumuyo no sio kubulania kana no sio kathocia kiloki aya no kubulania yo enda dukani yakwa ela ibane ugane fashion ground wewe yao kisia kila muthemba na sikumete kila bandu ukabulania ukioyo noyo unja kwa imomo ugwa bia no nini liquid wa ubulania yuketha wa nini we bia ubiketa baba oma kiazi oyu we lawa mwena wo mebande nolonge liquid uyoka chao uyoka yolo kera wa bulania ngo abandu bange we wetlele ya siana itato wo ibulana yuko au ni makwalani na mamanzo okay ketha mwemi wako sa market ya okay wake kinezo wa tondo yuoni na ro ye bamua kwa msewe ta Alex Mwangangi oyo dialogue ni nonge tondo pe mundu ko kabambie nenda okay umeta mua nenda okay umeta masinga nenda okay umeta ketwika na ngelani kwa unde dhani na sio tofauti na kala sio tofauti na kilomwe wetho wawo ata you the one tiondo mano tiondo mano yo thoki thowa uwa kuma mua ukwaranite ni nini ukwaranite ti nusu kilo one silingi liemwe kwa ukwasya kilo kemwe ni ngilile aya na guoyo one wa liquid one go ni 750 na kilo ne ngilio mama na maana 5 kwa oyo ngiona ngune kwa no ya white oyo nekete omwa wanzo ke wala sumu wanzo ke womola laka wa omwa the venom kilo kemateki ya gramu mtaka koloka na guoyo ne ngili 5 kilo ngili 10 na no thowa mono pio kwa ndo la mena kasoba ka ne ngili 5 kilo ne ngili nusu kilo we kazo no thowa kwa uyi su ne yo value addition ya okay value addition ya okay yuko ngoke ningwe na kwa ina mathawa tofauti itauma nikana ndo watai itauma product ya chao ya mbe ya kene lawa mino kama woke wako bwaka muoke yako kwati na la masoso azumenda chao menda kasukale kwa kauke kati bobo tengiti badithu wosa akewo kedithu okathambia akewo uisunga kewo itsawo basia traditional medicine wine kila mukamba wakata chao kalogo lakini kaito tsawo chao kandawa ito utazunga kewo tokateka keke ya mwatine tokala kewo kenge fresh tikoza umwosu anzo tekeke ya tikoza muboa uloki yake tutu tikeki abaya na yambe yakikata tetondo teki yani nini mwatine ta catalyst yuwa mina tina mia toka nena kuyegwa na tikeki ya chao tusobana teipaki na teita na itisa obiasi wana la mena sia ngasia na ndeo lakini mostly muno itisawo titandawa tondo atomio kiosu
we na thina wa mwe uyigwa undu koma yoke thia mwe wewe tena uteni ni tuone wa ye yo indileke tandani kwa hiyo ni ndawa mayali ane ndawa onela ina mutwe we thia zazi onde kala itwe mutwe wewe mutwe muito baba isu ne ndawa ite sawa basia ende wendo usuwa ndeo kana wani ni ite thate naguo isu product ya chao isu ni ya karato ya mbele okay aya okay ungi to iwongala Venom aya yitwa thi itazo ya mbele na value addition yago ya kele itakwata chao itakwata medicine wa ini sukata kalobo kau kwa mino dambia yua latati wana malaba soso ma white ma intrai demona motoka atika ugwa teka sawa bia chao beeswax wax toyo oni go wax tisawa bitina chao na masoso wa mino da uche kwata wax goyo ego wax goyo kilo kemwe nengilina maana 5 kilo kemwe ngilina maana 5 ngilia maana 5 wana we na mpesa na uo ho wax we na buy products isi agwo mauta o ndela me ba cosmetics onde mauta ala onde unde ba kiyo mauta kwacha onde me na wax na mauta mai baka langi wa yato langi wa kame baka ko menuka ume baka mbwa langi wa baka nomba wood glue candles sindu sio isu sio ndio sababu tena chao na wax na tondo wa Kenya ni ma mianzo production day olomo no kampuni mingi lazima sababu ya mauta mai baka metumia synthetic wax na synthetic wax ile amondo mukani wa baka mauta wa na ya baka na mozo wa ile wa kwa makondo kana chao tondo mai na tumia chao wax ola ilite wax kwa kikamba ni wo chao nondo bya ndo amemona hata gwo muboa aye wax ile tofauti na nini na muboa no lawe da we muyo ilazo kesipombe ala yake dhana kwa wax no nienda na umandana na tumia la kwa manda bia wax ndiye se kwa kiamba tetono niwe utawata nyene wezo tabisi wax na nengene kuenda na okole na uo so basia candles candle ila tusa basia la wandu kane ukakwati ukwati saamwe hivi kaza itatu idhaedha lile lakini leza wito na wax toyo na ukwati kaendo kwa kwati ikera ya kanete toyo ndo yebyo mbola yuko wax oyo itasa bana unangitha sabuni wao dhamba itasa basia yuko awo yuko mauta no kanamo mauta hata sababu tena chao na wax oso walilia ne mauta maseo ne kondo kwele asiyoteketa kafafi mkanini na chama baike no teketa mauta ayu mawoma ngosi yonde ngosi ya kwa mina ipaka isiyo kaoka kala ya kano ndo asiwilie mundu ina mialeka mundu ina maumoko kana sina ngoka na makwao isu kana wa mina za kengeke ineya paka mauta kana wala wethe aja to unya mawe meonunga paka mauta ya na mwete sawa basia na data hizo na ngidatu na ngina ona sabune hizo ni value addition ya wax na also vya mauta sabuni ukasema vya candles langi wa bakambwa wa kanini lomo nini sindu tataiso twende chao kingito no kwata tinenge ya katato ilawa meta mopoa na yo kwa kisungude meta propolis na yo propolis omopoa nzoke zienda ametene la yena leia bai metota wata mutandao kana cholongo chuma zia leia pio metenge ta menono kana mesando kwa wata majuma sechao kethana kana matwa mawethe ya kwa muthiani mena waga kwaro mena kaindo kwa kalila kana kalu yunzuke sienda aikaunya kendo keu kethana chuye iya yu kalu kau iyeta ba mwatone ibula na enzymes yayo ne mata manzoke bena nini inge mabulania isau bya mubosu isio itomea kwa kukuneka mwatu wako kula kwena maima kana kenda itakindu chaku ya ba mwatone ikunekana nizo oize product na ina pesa mbinge kilo kimoja ya ngilita tuna maana 5 chamo bwayu kilo kemwe ngilita tuna maana 5 yuko ugo ni need ai nyingi tondo onape mwindi nenda ni mo supply wakaenda India kila mwai every month kanenga na kilo yana yemwe na mwatu moto na kumia mubwa we anata kilo siana kana grams yana nitengemeane ba yuko ndokola kwa tata weo kuno kwa tamu bwa mwinge la nini propolis trap yake aba katika mwato yona unyo kilo kemwe kana ile
kulingana na nini na balanya ya kuye na sionzo ki pe undunge si utumia kana si ya obua emergency ni kana pesa ida kindu cha kwenda isu ndia kwa itumia ta nini ta glue unaona lawa kuna kwa mwatu wako ngune kwa zuno yo lose ikwa nanzia ngune kwa na chao na ngune kwa zuno mekunwa wa mtu mekunwa na utomije tule kite meta hive tool kerai frame ta yesi ba ande ne loro wa te bangi ta bo ko te si amba yake amupo wasu with frame zinde kara de thingida kera mwatu mumwe monene ile diusi yao na chao kera ke lucha liga ba ande ne cha kuyande ne kuni kwa na chao na mabosu with ano ndo muna preservative no ile okay wo si daisi okay wo ikeke ata yuko wisu ne nini mwana ila yenda India ne mama sawa yandawa okay we uni ni kera venom yaenda ko kana mubwato wasu na hoge we India na yoko seta kwa ndawa na wewe asia kilo kimwe na maana 5 na wewe mundu kwenda kilo na yemo kela mwai we tukigeto kingi nondo amasa na yu mubwasu itukari kasawo kekeno keteketa afro police danger kama kwa kawi lawe na nini na sore throat kadhe ya dheo ka baba kana we na kaisi akoko kana ketho ke bingete kana ebuju senze mbinge kana yone ye kwalia yutila kama bwa ka uke kata ukatanyuka na kai mo yoto ke wo mwinge mono byo yuko utondo wao osu pe andu mara tono tanyuka ndokati ka sobi kanini kati keta afro police danger ka unaona kabla kadu tikaonda ulioti womo poa tikanda lita noke chao wanzoke yuko wila weke ya baba ela manyo mabingete byo weke drop womo nuka kana bawo bena thina kana ina kathe ya thoko kana bwe na nganga nayo ya lete weke ya chao drop yemwe yuko ukaka titeza na shilingi 300 kauke ya no 300 na kilo kemwe kisawa cha tonini to maana ile maana ile kwa maana 300 isiwe mbesa zine mbesa ili miongo tandatu yuko katika kenda wewe mbesa ne goyo na kaka yonga mako ando la mese nikasema yu taguma propolis timo posu tina product ngete meta olani ni sumu anzoke omoa kana venom na yo gram yemwe esilingilie komi venom olomwa na ngomwa inzoke okay we kaula la kokau yuni ni yesu ite pe machine late to me ate meta venom collector weki aba amaro ni bisu likela no yokala ni mobowasu endo wa kwa gram yemwe nengilie komi na yo gram yesu bobo nini to me ata sumu whether ayo mosio kwa andola mena thina wa arthritis mondula na stroke mondula ina cancer mondula ina nini wena pressure yani mauala chronic onde watumia dawezo kila me katika early stages no boa na ti lazima katumia okiosuka na veno mwesu we muwau ona wo sawa no tumia ka boost chao immunity yako kethe woka ndo kwata kana ndo kimana bila mwingi kwa une product yemwe expensive muno elenge tena ola ukiwake tutu ela pollen wana wakunpa katika bruda wakunwa bayula nini wala ukiwa wa mututu bisiwete weta pollen na ukisiko kemwe titeza na shilingi 300 kisiko kemwe no market price kisiko kemwe chago shilingi siana shilingi 300 1 teaspoon tothi royal jelly yothi tumia ka kwika tana yothi da na royal jelly ene nilugula ni sia wa queen na young bees yala sia wasi katika lava strange icho wana yu ala se mate na maitwa wala mameta amana ala ma white asenge maisa asu tondo makwita royal jelly yezo komekwata ndela isi peo ondo timi harvest ya lakini komekwata ndeni ni tondo ni expensive kasiko kamwe kani nikalo jeli nengilina ka teaspoon kasiko kala nini kachei nengilina nondo yeka hata na yawa mino meya tondo isenzuke no yani ni ya kawaida ino workbee lifespan ya ni 48 days na queen yake ni 4 to 5 years
kwa ukwini no ikalamu no kalam yake na twetana nundu wako ya royo jeli iko unakwela wameya whether wangala nini lifespan yaku no we kalam yake la tena miongo mwanza na miongo nana ukabicholiana na kendo achona ukaivya yumwe thukesia kana musia yesio na pauo toine ala sema ita cianzoke matene meogo mekalimia kayana hata miaka yana na kwambata ye product yengi sio siana huo na pia binge ndio kindatia tesi onde na hizi ndo hizi sionde uke waku we mwene udho wasiata market ili hata ni asia market ya okay so long as uke wako ni pure na ni organic pesa kwa wane market nye uke wako ina bondi kama sokoni wanda so market ndio we there nike na hizo kwenda ito maso market lakini so market uweze ukiwa maita maana dhanda to maana nana na oethe okiwasu na wolilia tea quality yuko okay hapa netho wasia locally kana na kwa mundu kutho na wholesale okwenda wako kwetea yuko umuntu la kwenda umanda ukwa Sanchez supermarket there where lakini waenda tukani akwa lai masako fashion ground no kwethi wakiwasu bagu no kwata na ende wawenda muno ketha nwenda we mwingi no enda kilo tajia na imwe maana ile maana dato ona wenda ona kilo ona ngili omwe no kwata no sana bakwa onkonia na pengine future plans no bangite kwisa products yaku pengine tusithie ku supermarket matukane ukethia utenda kwaku no supply kondo konge ine sena nienda na process yesu kusethia at least with the tonu bya mundu tona ethio ba sata Kisumu kana edolet na no kwenda kwesu hapa bando batita imo tomena pasa no niona plan isu ile no kwate katika matuko asuma na masoma markets yethe kano anywhere no kwatwa ke wakwa na ni asia usiomo wa okay nyentie dhana laka muno ya uta okay tio ndo mwana ngombe zina irasia yeye na kama monde na kwa ina manwe hiyo thoka ina kama lita 50 itaba ikathoke okay waile kala over 300 years utathoka na osonge wa okay wena miato mingi yuta tune nayo okay doniti yako at stock kedha ukio ina hata slingi na slingi na ngili omwe dia sia kwa faida wako ne maana ele isu ingine sio tonge ya stock no osuna hata ina kwa tambesa isu stock wengine enda na usogwe ne chao nezoke baya okay biko kusunu go osio wawe mi wanzo okay pengine utena isu ya kuikithia kana uke waku ni wabika kila bandu wina mubango ngeweba tini wa wemi wanzo okay mubango la ina wa wemi wanzo okay ne ko yondo itonya ukelia young farmers hai miala nini nona temo iko munini ogo to agency nene kwasia maina mawea na ne kwelwo bala maisha mapiki Kenya mawea meona challenge wethe mundu musomu lakini mawea mayo kwatikana kwa uno nasie nina mubango waenda malicha katika unyo wanzoke wethe zuke dasi yani siamana tiese ni sisi yeta sindu ile ngezi yondene sio kata mpesa yuko huwa mundu ambeya product sio onda wata no kwata mpesa nyona wala na thukuma ndiambia project ina ekania kuna ngalikana no maundu manzo walikana na nzoke kwa une me amalike mubango nene maliche katika wemyo wa nzoke mai mete kwata okay mwinge wethe yuenda kunduta ndita Ethiopia okay we maondo no nako kitondo mepa sie mawa kubuke mai mau okay the mundu ane kwenye mundu wetha bandite mebana boss mundu atuseme atonde ndondo Ethiopia na nini leading country katika Africa katika ku produce okay pa Kenya ni 20% unaenda na decline about 15% ya production ya okay yuko mubango la negwe ni wosu no longe nina mubango wa kwisaiki ya school na inenda na go kusomethia maundu ma nzoke kusomethia maundu ma nzoke wethe aeni ni makwata masomo ala mailite na bala be usomethia tiko somethia mana ina kwata mbesa na ina employee andu ange ne wa create mawea kwa andu ange we nainde musiaisia nethe wandie kama sabu ba Sanchez na miato ya na yemwene 15
na watu ya mwatu mwana unengane kilo 15 kwa u itwayemwe ni kilo ngilie mwema na muonza 25 na kilo aidho sia kwa ngilie mwana maana 5 isu ni milioni ile ngili maana 5 miongo dana na muonza na maana 5 na hii ni watu ya ni malata tu kwa mwaka so we know 7.7 7.7 million no so okay we woka yuko sino kwa mwaka dokenge yuko woke zugo ondo na sia yuto mondo na store ya kwandi kwa zani ithio kilo maana 5 ila ni store ete yunga kwata market ya utaguo ndeza bali umwe milioni zwe na kwata na yote ende na kokonene na county government kana ministry ya livestock ile kana pharmacy ya Masako kwezela waziri wito wa nini wa wemi Catherine Mutanu itende na unena na kana livestock director Machakos kwana Musyoka matomandhi ya market kweza ile maito na itoke wa kilo ngili umwe na wewe na soko maana 3 itata kwa rambe zisondeza bali umwe challenge kilaki ombeze siebo lakini yo kazi ondeza chao sabali umwe na wote wako ukakwatwa ngili maana 5 ukakwatwa wara milioni umwe kwatwa maana ile maana 3 lakini ukawedhi ya na support isu ya serikali wewe na kwata serikali katika market mpaka tomandhi ya market mtu ana ku export yoke wito lisianza na hivi anondo mona cooperative ya Muthemba ndo kawa wako koma okethia Robert White wako kilo maana ile paya ngemo saoni White kilo siake nini 50 kema baya ni White nini wake kilo maana 3 mboni baya White wake kilo maana 3 tagulania pamwe kuzaidi anote kiata no muthose kwa ba muthose kwa sabali umono kathi na ile itakwata market bele siku kwatete no no tuno woka asante product langi tena so kwa ndo amasa mundu wenda pengine umusewisie myatu mundu wenda wenda product iwe nasio atona kukwati ata ne asia kwa sababu ya myatu tesa basia tikeke ya emi watho wa mwato katika nini kampuni yakwa mwato tutaenda kwanikia mana ginate make sure ni wali kansoke esa basia kwa watho wa te ba me ugane pa Masako megwane we shown ground lead opposite ukilo wa lelo nwana nduka yandiketo Sanchez beekeepers and bee equipment pa uno kwata myatu ila quality ukando tumo mwatu kila bando mwatu subo ndeka ila livestock waila kwetha we ndo mona olozo wetu we Ethiopia ola we South Africa kwa ministry ya agriculture baba ya livestock ni mali ya itimu na katoa mali baka kalisachi myatu yakwa bakona ila standard miatu mwando meo so yemeza bya substandard ukadeka nini kana ronauza uyo munene muno nibwo munengo wake mwingi kwa umwato kwa standard size la ya size kwa uka no twethi abau products latina zio sio onde okay osuwa wani ni wako ita mawata su arthritis cancer tena huwa mauta zuma ibaka products sio onde na nini ka nini ka tinja tena sio bawite tho wasia woka no tewa desa kwa umuntu wenda siendo sio ndesi ya wimi wanzoke okaba uno kukwata kila kinge no mato ile katika Facebook katika YouTube katika TikTok search on Sanchez beekeepers and bee equipment contacts no ikwata babu teimi na tiongo ngana namba ya simu naone ngana namba namba kwa ya simu ni 0727 52 54 68 wangu ni namba yesu anytime no kwati na utongelela ingi 0727 52 54 68 asante na indi nozi ya kamera ya teto sia kusia modia teto sia modia kwa muhimi ina weta wala mwa ilo kwatia na umwa baani ya ni sembete makuweni ba ya makendo tuna makuweni county bena ila agricultural show trade fair nepoti endete asia prishoye one kila shoya mbi wa katano na wagangato tenine wo kapa u tenda tizo media mana tiona nye products ito mana no enda ko tho no tho ando lama makuani lama bakube miato tenda na yopa u na kila ke ona insoke itoke tena miato na nsoke kwa umo ndo enda mwato we na nsoke tenda tiona na nsoke ondo izo basioke adi makendo keta nasio kwa u ando mama kendo ande makuani gonde tikomania ba one
Asante sana Sanchez nondo auka na kutwelesya yulwa wemi wanzuki na nikwatia mumosia yisya ni wewe kana ni wemi utona umonenga kindu ni wemi utena ngalama nene ya kuungamia na indi ni wewe namba ya Sanchez ni noti muonza ili muonza itano ile itano inya thandatu nyanya mukunie munena ni etha wine kulio no kubikia na ukusungia na indi ni wewe kana endete makindu mawana nione mawimi na ubike makindu grounds ni kana ubiki osoma mbeange na indi ni mubya Sanchez nondo auka na kukwatia na ito ndeni wa kilungu cha muka. Asante. Museisia nyanito wa Robert mutukoni kuendea kutinda nesa tukethia na ingi wa katatu twende na unenga aimi omani ndeni wa kilungu cha amuka tinda nesa.